Halo, halo. Hai koi lel pi YouTube channel em tu teng teng na ve kuna si bai. Tu ni na pu David nei gok amin to na David pum thia lal nei gok tu lel la USA Kentucky University nuaya PhD hi lel lel to holim thei dia yom mana ki pa huai sa tuina masai na pu nei gok kha si bai ibu khota hi Chimbai. pu David nei guk to tu ni holim thei de yom jai ki pa hwa isa a atunga ki pa thu athaki ni gena wana hiai holim na bula pana top tan ko pe mai na nen swag din na iki chian ma sa hi tuina holim na lut pa uthi manina e pu David nei guk dot no pi nei tele ama apana izang nop te gen din na hun ipen wam ta hi ananga ai swag din na iki chia thak thakai dot na ma sai lut pa dinga nang ma tan chin nu le pa zi le ta vai e bang din muna om hiam chi te nong gen ma sa thei diam Ole kanule pa on dampi laiwa kapa mina hile upa en pa khen thanga hiya tulalina kanan veng zetoiro niulam ka khosale lo hi sani le somni le khadin zi kaneya tulalina gilaga gotan tapa khat kaneyo hi pa wai ma mai ai le siam sin na lam vai a e na na hi hoi chi bang i za a i mi sa la ka suan wai ma ma na hi chi hi kana zak dan wa hi a ki pa huai isa a ai le pol som le ni pol som le ni ba chi hiama na sin tam tam mo e huai nam gen to thei diam na sin namun to ole anoi lo pa ji pan su ding amo pol som somle ni kha hya saka zen vi tuinoma kana zowa sang ni le li in pol som sang ni le gup a somle ni ma hoi bana graduation bachelor's degree a hi le song sang ni le gu kapat sang ni le som tan IIT Madrasa Aerospace Engineering BTech degree kana zowa hoi hit sang ni le som le thuma pat som le ngatan master's degree automotive engineering ma Pune VIT Vellore to Pune ARAI kichi Automotive Research Association of India waite gel ki thwa khoma course a offer ma waya kana zilin kana zo khethe hi ole ki pa huai a IIT ichi khong izak chiang na anga isang hoi ma ma technology information technology lam hi pe mai na mo aerospace na hi to automotive ki kala a relation chi hama akina ina mo ai ke le akizui ma align ki zui ma hi ya bachelor a hoi la a master a na hi to mo wai kal kha engineering teng teng adia ka mechanical aerospace automotive chi khong kha mechanical nuaya chi mai ni cha akahyang a hi ma a basic fundamentals bank ki bangvek a specialization ki banglo chi thule la hiya ken aerospace apat automotive ka ki suan na zia ka hi le sani le soma ka graduate in kha sepna lam to ki saina i financial crisis om zia ki na kha market a down a i sepna khong le mu bai lam kholo angom le ken le bangchi sia mina ki line lo lam automotive lam Mahindra ka va sem kha mo ke training na lam hi chet ke ma le hoya ka va sep takina hi sang ni le soma pat som le khat som le ni Hong Kong hi apati ken le wailam kha lungnu thai kon le sak thaka wai to kitoni na ken le sang ni le som le thuma pat som le nga wai ka sep na line to kitwa ka kha master's degree cha bo zui chi di hin te oh ki wai pa da na wai hi aerospace na hi deuh teu mo na sin deuh teu to automotive huai lama na sin deuh teu mo neu chik non gen jek thei lai dia kazen aerospace a kizil a special de wa kizil a hi le banga ya aerodynamics mo len na bang chi na leng mo a hi kele a engine jet engine te kha propulsion gas propulsion a kichia mo hoi te kha gas dynamics aerodynamics to structures he ting kha pi de we structures si chang in bel alen na aleng chang a khai cha i a frame te khong banga a kha te khong khai cha a
aki sial lo nang mo at to nang chi mai ni wana automotive lama a hi le a engine lam kha ki ha focus azia chu a engine kha poya poimo chi mai dinga automotive a ding ina adia kana Indian market a ding ina fuel economy chi khong mo bang chi le i thau tu hek loading bang chi le a engine to ding chi khong mo aerodynamics lam pen poimo ma le len na to automotive lam kha a speed a ki hian ma ja kina aerodynamics pen poimo tho ma le aerospace lama poimo tu ka kha poimo lo a speed pen kha automotive lam tia a ki hian ja kina mo lung lu thoi ma vasin na hi a len na to ki sai bang chik tum pi leng a hi a mo mi hing tam pi puwa van tam pi puwa rai hi as tom kimina a principle ichi hi mo alien thek na ziak bang ziak a hi dia le atom ki mageni na alien the na ja ka ile a tha pe du kha a engine na hi a engine in hat taka atai pi chang ina a kha kha el leo chen hi cha a shape kha to mai we wai pen kha airfoil ke chin mo a shape in kha a hui icha atai changa kha a hui atung lama to anwai lama a speed ki banglo in wai a speed ki banglo pe nin kha a lift generate mo wai a kha pat kha ki dom to chi di mai we kuna masters na hi na automobiles lam to ki sai chi hiam mo automotive lam kha e lama Mahindra ichi khong min thaka hi ke ya ipa tang ma gari bol ke tu te hi wa mo hiai tung tanga gen no na nei te non gen jek thei diam Mahindra company le ka sep la ya patin le a company kha i company lian khata hi amo amao le technology thak thak khai cha introduce ut chi mai ni wa jaka tu lai banga elama chu kamu ke le electric car lam kha ha bola hi wa tu nung changa le elam khonga a infrastructure ina support le electric car tampi khong ongom di le ka ging ta mo ku chelo ka genut kha thai le amao kha ke thi na ta ni na Mahindra de specialization hi le ya SUV mo elama ipa tang ma Bolero Scorpio chi khong kha e thei na tang pi hi wai te kha aki design dan a ground clearance kha sangin lampok lang khong le lampok lak khole u dan dan tai thei mo hoi bana a engine le han ma chi di hin te ai le masters na hi na ta na huai ta ni chi jia tuina PhD mo na hi na lel na thesis chi te le kumbang za sinta chi te to ki sai salon non gen ma sa thei diam ka PhD to ki sai hi le ka sep na line lam to ki zoi ton simina hi le awai sangina abroad zo mo a specialization hi le sound and vibration hi acoustics le ki chi mo wayom zia chu bangai chi le machine khat pe pe o kha akizat changa a sound om hi ven mo wai pen kha aging pen kha angai lo lowa abol the ida nom diam mo wai da kha a sound pen kha thei siam ngai bang chida na sound ong piang bang chi le ki su ol thei di bang chi le ki modify thei di mo atom ki ma kha wai a hi ma ya ka PhD line kha tu le lina kum thum ka zo ta mo ma bana dam le pathen le ma sak le kum ni khong om lai dinga hisa pa hi ki pa wai a sound lam non gen le lungsima hong lu ta kon dong mok dia mol chi kin na gen zuam non le ya lamka khonga auto chi mai diesel auto chi te kha agin ngai lo mong mo yai khong bang da agin ngai dia abol se wai da hu chi lo dia om the lo hi diam petrol engine pen to bang ki helwa mo agin yai kala manufacturing defect om hi diam hai kele bang ja kai de dia le as gari mi machine mi kha hicha ama ngai na kha aging ngai mi mo wai ama original sound apat kha isuk aging pen kha i hi nia mu ta le wai da kha additional cost mo sumlut wai jaka yai gari kho ngai kele washing machine na bang kimi tale a market a kha a le tu ten bangza pe nga mo a value a kinga ma hi ha diesel auto chi de khong min au tangin zat dia hi se kina a bol te le kha aman tom the pe na bolu mo hoi bana ya government la pat kha a sound kha hiai za a hi di chi a limit o mai ve ama kha huai za chet kha amin na diwa kha a tom the pen ama lama kha aman tom the pen a bol na diwa kha a hi mo ki pa wai ma non na wak sak ma ki pa huai sai ai le tu le la na om na
to ke sai lama ilu tu ta bang chikuma USA valuta koi state va pansan masa mo bang university a vasin lel chi te ikidong thak bi sang ni le som ni le khat September ni thuma hi amo ya pat kaleng kya ta hi le kaki patna university ka va join na hi le University of Kentucky hi a Kentucky State muna awma amun taka hi le Lexington kichima Chicago apat kha dakal guk khong kitai garia waida na hi ai le tu le la naum na kha Chicago mo bang zia ka Kentucky State sung ma ichiam amun ma om lem tang lo ai dia ma ke le bang chida na hola ma va om dakara sim tai na mo ite cha sama bangina me ni thum sang ni le som ni le ni kumina hi i me te ga longoma hu chi le ken le i ka hu te kyanga hi ka kamu bua e jakina na ka sep nga hi ka chi le on phal sak wang la kun chin ken le Chicago la ma kha sep na khat anamu thei chi di hin te wai ja ka wai la ma kha ka thesis pen aga la hi in Chicago a kha full time ana sem chi da na hi pa wai ma ma e sem kom sin kom chi nai le mo kum bang za nei le na hi ale ka hisab da na hi MLA tam khat to kitwa gi da na ka hisab pa hi atuna kum thum ka zo ta kum hin sam lai hi nal ma ma gen nal ma ma US a om hi a hak salwa hi va sem kom i thau le le e khosak thek lo hi chi lam minom hi ai ke le banga chi a din mun kha a thei hoi ma ma kha da hi le US kha nak le loin chin wai ta kitona kha state dung zo le cost of living kha ana ki banglo mo esana dia Kentucky kaum lai to Chicago a ka pa ya a cost of living kha ki bang hello cost of living chi chang ina in lo aman neng man chi khong mo au chi dung zo ya le hi a state dung zo ya cost of living tam na te kha alo ana tam cost of living tom na te kha alo tom i cha kha ong ki balance koi koi da nin ka thei pa wai America na om sunga America president tel na thu pi tak mai oma hi a hi tung tanga e ahong ching thak Trump chi da na hi phota a ching lui itiama lui a Biden a hi a yai kala nang mu da ni na mi bang chi bang hiun na ko ya US thi sama bangena two party system hi a yai te gel kha party ni represent party ni ayo hi ja kun kha a value kha ki banghet ke amo Biden te polai le democratic party hi wa amawa pe ha angai danu liberal ma mo i numei pasal kala ai numei pasal chimai ni transgender chi te khong kha amau muda na kha liberal ma main ai ale la ma kha republican Trump te lo hi ana conservative ma mau mo hedan kha extreme view ya hu chilo atang pi na tu lai hi economy China lama pat kha economic dominate aha lo jakina hi helama hi democratic party na republican party tele aki lamdan naw am khol ke bu na ni na ai le e tua hoi ma na va om na a hi biak na bang leng vatel nge din kon lamena in lama leng mi hoi tak biak na lim sakhan nei na mo uchiai le ei mi bang hoi lama biak khom na na nei pi thei Chicago banga om hia ai ke le mo e bang chi dan biak na lam khong bang din muna na ba ki hel theya senin kon dong ding amo hi Kentucky a kum ni le chiom kai jakina Kentucky kom sungin na hi emi kom tungina emi aom ke a ho jakina sapte laka baptist te laka ka ki khoma ki khoba tai ma wa pathiani bang biakin dim pit phet gi gi a hi a la sakte khong bang le elam tok ki bang chimai ni i biana la bua la te e pa oi ke chi man thule la hi a alung bang lunglen wai jen khat be be mo Chicago la ma kapai takina hi emi ana tamma ma wai lama lam kami chimai ni bungmola pastor Ningson thangbang le ana oma ama hi tu lai takina Chicago zomi Bethel Church kichi CZBC ma waya pastor ina sem le la ken le emi ama om sunai chang ina china ama thapya na komina ama pol pia ka ba ki khom thei je la hi ki pa wai ma mai yom na pe pathian nim sang na hi poi mo imanin mo ai le sapte lagbanga timai ni America te chi zo hiama laka biak na na batel sungina jil hiat
ấy lắm tôi cái bằng lâu rồi đều nó sạch ông hia chỉ bằng e lam to ki bal lo na a hi le amao kha conductor chi om ke ai ki khop chang ina hi hoi ja ka ki khop sung bang le so lo dak so ma ki khop de chi le chu dak so mi mai mo dak so ma ki khom in dak so na kha dak so na ka le kim ki khop na hi dak kal kha le kim sang a so jong ei lo a conductor om lo ai cha apai ja ja ma ma hi ken thupi ka sak mo conductor om lo pai chi chu non gen chiam deu ke le conductor ne gi ge te ada mat huai lo de wa hi ngo conductor om lo ka chi chang ina hi ki khop dak a chin chang a kha present war si bi chi di nga mo la sak khom na la pi te kha stage tuang pai to in la ni le thum ki sa wa hi chang a kha i bible chang sim deu leon sim wa hi chang a kha uchilo announcement o male asap to ma a bang chi gen dia abiakina office worker ki chom mi ven ma waiten kha hunon jangin wa hi chang a pastor in hunon jangin baptisma tang diom le biakin chunga baptisma tan na le a banga atui hong le om ngal mo hucha pastor pan thuon gen wa hi chang a la khat ki sign hucha ki to pi mai moi cha biak na lam vai chi am sa kho vai khati ki dong to lai dia mo ấy là không cái thằng đó là khá America bằng khá tuổi lại cái không thì bằng vàng ta chỉ bằng anh là kỳ ra thật thục vậy tung tăng á nó có mù đan to izak đan coi cái bằng thôi à atang pi again in chu dikin te a hi hangina hi pen hi aste ta ki khiamo ke wa om khang na hi a southern lam to amit we savam kha kai jakina a south lam hi chicken taki khonga church attendance bangle hoi ma ma lai mo family values chi khong hoi ma ma ele chicago ai kele ya a west lam de khonga hi a ning ching le ana da zo mai the hi le hoi lama sot kam lo jakin kha gen the chet ke ole ấy le i US na lut dek tung in hak sat na bang bang na tua ka tu bang a lut dek niom hi le bang to ki sai deu in lut le visa bang amu nop deu dia US salut the na bai lam pe na hi le student visa a hi a student visa alut tia ding ina US government in kha kum khat apat kum thum tan kha wai student visa tung to na kha na sep the work permit ki nga the ma nang na lut dek la ya hak sat na tu aum hi buai hoi hi bang a chia hak san na ka khonu ngai to le ke ka lut tung line kha ka mok ngam to ka ba mok bong lu ta hi le amun ka tung in kha amun itun changa on namma kai di illo ana di wai ba na amuna zat tom di thil elam da na kha in kyanga dor dukan ava paizo lawan vale chi te omlo wai lama kha walmart di chi khong cha dor lian pipi gamla pipi mai jaka wai da kha athei sa ti ron makai kha poi mo mo wana elam dan dewa diesel auto chi khong omlo wai izya kina hi meeting tengin kha car ni ngai dan dewa ommo wai jaka kha itun ma ona makai thei di om le chu hoi ma dingin ka ging ta hi ai le nang na valut khak dan leu chit non gen thei diam mi mala ba kwan na hi ai ke le sep na lam to ke saya gel fel sa kwan na hi chi te mo ke khami mala kwan ka ya ke valut khak dan nonel ta ka gen di le sol lu la de jakin chin tom kimin kon gen som dinga admission kha ke line to ki saya ke line to ki tua ka professor omte university tom to ma te kha ho limpin amao de na tan chimai dinga student profile wadung to ni na hi admission university amu the ama wai student university admission imu na kale amao paperwork chimai ni visa khong apply na dinga paperwork tampi poimo ai jakina wai te hi amao university ten on piao ma wai paperwork te tung to na kha visa interview khong apply the cha balu te chidana hi tom ki magian na ai le chicago khonga kha khatina india suma bangza vel khong e sen anga ya ka chi bel khosak na ding na amol pe na gen na mo bangza tan khong to ki nam tak thei dia le Chicago la khong ke ji Chicago ka chi changina Chicago kha ale lo jakin a downtown area chimai dinga
ako pilak khong chu amani naman tamau chilo a suburb chimaini a akhono lam deu te hi ke om khang na ijakina hwailam to ki sign kon gen dinga illo aman hi atam pe na hi monthly expenditure atang pi na bedroom thum kha sang le zanga to sang ni ki kal khong i da ne ve illo aman mo dollar mo a hu chilo in kwan khat ne le tak hi kha khatina dollar zanga zagup khong lu di mo ki goma sang ni le zanga chi khong lu tin te net tax in lo mo ai le na sema wa ombang hitaleng mo atang pia income kha ki pia hisam de ve mo kuchi bang hitale kha khat ko bang za kho lo khe zo tang piwa wai pen kha ki bang gi ge lo mo wailam em to ki ballo na hi le kele katun tunga lam nang kasak sim khat hela ma kha khatenga kha khat ve lo kilai ven hoila ma kha kal kha thala lo lut mo wai kha ta lo di za kha kim khat kal kha thala lut chi ta na hi non do na pe na hi le alo pen hi hai za chi gen thelo mo azia ka hi le a industry ai kele mani siam na dung zu yakinga hele government in kha minimum wage dana ko mo Chicago tu la takin ka thei khel kele Illinois state a minimum kha $15 dakal kha ta $15 hi da kala I sepdam je hitai mo da kara khata $15 ai le mo noi le gen dan ni oma sem nai chi chin yom hoi pen kha early wage worker ki chamin uchilo a a fix rate ali omma early worker ten kha dakal kha ta lo di za min uchilo overtime a se pole hoi sanga tamzo le lo theu uchilo adang te chu fix ma khatenga hiai za chi dan om pa wai ma me America ho lo tel le thil tam pe ki theya na to ki pa thu gen thagai tuna ai le America Asiam sin na vanei to India sungma ane namu dan hon gen ma le ye to ki sain kha ke research jamani research PhD hi da lut ka izakina to ka gen pen kha adang te to ongki banglo mai the research lam to ki sa hi le India to ki ballo na ma khata hi le stipend a hoya ma wana funding le hoi chimai ni ale pa manga thil khat poimo ma le kha ide idan dung zu ya ki mu thei chet wana conference tel chi khong ma khwaljin jin le pai chi khong kha nakpi taka university pat support a ecosystem kha hoi mama chi di hinte sin sa tu te America mi de ngena ida min India pan bang a khai no university banga nang line na mo India origin le nak tam lo wai au chi kom ina sap te le moi cha ki gom vek chi America chu multicultural pe ma chi di hinte pa wai ma mai hu chi lo tu khang thak mo khang thak siam sin te bang America lam lu ding lungul bang om tale bang hasop na le thu hil na penwa ma le ku chi bang lunglu na ne te ding ina hi ama sa pe na stumbling block da kagin ta ka hi le sumle pai hi ma sa dia hi a wai ja kina sumle pai hi poimo ma mo himale ama sa pe na hi lunglu na le ku kal na ka chimai dinga wai gamdanga siam sin the na dia iwa ngai to the na iwa tup the na wai pen kha poimo ma sain wai admission iwa mu kaliwa swana kale asumle pai kha esana dinga genin admission fee a hi kele application fee chi khong a university ten on de na ko le on wave theu on ngai dam theu mo wai da kha elama pat kha va apply for dingin wai hi changa sumle pa iyak san na de khong amao kyanga kam sia ma gen thei mo wai zakina ichi bang lunglu na te dia lunglu na ne te dingin kha lunglut pa lungke pa lowa kal swan phothimim hoi kasa ai le lai siam kholo te din lut theina chance bang om hin na mu US na ding na unau Myanmar lamam te bang mo siam sin na to ki sai chi chelo bang ale lu lut theun chin ei lam te bang huchi bang lung lut om hile lam pi om hin na the ya India passport to dia hi le chu hak samai the hi huchi lo aris ngam tak tia ding in chu waya
Mexico lam khong apaya kha border vakan top mai moi cha illegal ava lutin aiwa sunga tung changa kha amau asylum file chi khongam thia himalaya to Trump te khong chingwale wai te khong kha ong khau mai theimo huchilo refugee dan alut chi lom thea wai ding ina India passport to chuak sadinga huchi tho thoi le ka cham noi se ka kha lom te kyang khonga huchi bang lu tu to ma le kha bar malam kha va pai phot din na bar ma passport khong bol phot din huchia Malaysia lam ton khong alut the na lam pi chu om mai theimo ahun chu sot khadi hi ole ki pa wai ma mai ai le I tuina kon dop no lai khat oma wai ai le lam ka mi kwa bang na va ve kha ko ma ai ke le I nakit hei tu tho hiya nakit pol kha thei u hiya chi bang mo lam kami ka om ze ko ke ki thwa kha ka hi le jena kon gen pastor ning swan thang phai pi ma bungwal a khosa wa mau huchilo kaum na lui Lexington a pastor sema ongoma hi le huma hausen le azimo sindi te awma tu lai takina huchilo amy reverend mang sona ti leo moa wana adang dang leom taksa chu ki mu ahaksa agama le lo jakina himale ko meeting khave ve zoom meeting chi khong kanei thei zelo tuna ina hi kum khat aching phel ta deu kachia puna kichi paite una North America kichi khat ka form amo waya hi akim zo semina ichi mai dinga America paite speaking bangzao ma koi koi ma ya chi khong kha wai website tung ton ale mu thei dia hi chi kon tak lang ki pa wai ma me tuina America chik chiang a painon ding na hi chi le nang kia ki ding na hiam chi kala le bangtan khong wailama va ki khwal ding na lungula chi te non gen thei lai le dam le kal non December som le khat ina lam ka pat ki pathiat ka som mo Delhi apat ni som le thumina Delhi Chicago dare ka leng di ta hiwa tu tung in bel ke kia ki non lo ina ke to kazile ta te to ki ton di chidana hiya wana tubdana pai theile kalai sin na pen kumni khong om lai a hi manina kasep kom koma ama sa pena immediate goal akan e hi le ka degree pen zo pathimim di a hiya wa hi chama ban pan lak di dan bel pathan pi dan dan in te kachi ole ki pa we namin kha bang chidana gel le sap na udde wale kamin kha asaw ma jakin namdang te kyang khonga yom chang ina hi David ni gugi chi le tom kim le tin David pum thera khonge wa chi chang kha mau saw solo na aksa sa hiya amy la ka chu asamin tel che ke le pum thela chi le poi ka sake ya ma chi lo namdang te la ka khonga chu David ni gug china ka gel ole tuina pu David nei gok to holim na ya hoi takin zo the ki pa hoi sa tom kim takin again chat chata to the point ngen again je kina saulo chikina igen utten tampi ma igen himana ki pa hoi sa mabana azia ta to US valut somai na walam san taka pa lam san taka batunga asep na asin na te atub banga ham zo sianga valo ching de na ide sakai wana pathianin lem asakle amy hwaila ma om de bang ade isakwaya tu nung chianga khang thak ampil bang le va ho khathei amol bang le va ho khathei na hi va pan san thei di te la ka khat va hi khathei dingai manin kha hong ki khwal deu dir na ide sakai pu David nei gok tu na thai koi lel pin to ki pang ma hi che khai ge nai na va kuna bang pha ine ka ki pa ke